Ko korke hufa mo he tala malu e fonua ka mai nga he tala whatap kutobe pa whatapu atu he tau proklama ni ka ta whainga maari e koe ne whewhin ke whakahoko tuai e proklama hanu nima ko mai ihe ni whoki pe mo tam whapaia koe kandidati whika nima o wawau taha nima ki he whiri kone ku tau hangana ke tu ke ai i aho wanoa novema. Whataunga be o ku wangolere e te tau proklama ke te ki mohotolu ki apina pe ko febe ha fedu ke lava o mamata ia e tau proklama i he atapa mele o ku o te tai li loto fia tai li loto mafana ke te ki mo tolu hono ko pe te mta tau pe ko fia ke tai li rei tom fa he laine ke ma fa hoko te tau proklama pe me loto niaf i he fefin tom fa malo da ma we fefin pe ma lo nga wela pe mi baba un mo fefe ha ke tom fa fefe ha ke tau frataha ko ia kau taki ko ia kuna lava tu ki he lolo hala valu. Alo e tau mao e whiawhini solo. Koe. Ko e whiawhi pure lulu wen aho ua o kotopa. Pe aho hono tolu weni hono whai mai e whakataha ona e South Pacific Tourism Organisation ni. Koe. Pe kau whalau fuk ne nau si i tu utahe ni he tokonaki. Pe nau si sa pate pe heni ke lava ke
nau mao e whakataha nei ka matapungpungia he ahmoni te. Koe. O si o koe ke whakataha ku ola le rei au pito. Koe kau delegation kon koe me toa pureanga nau join in mai ke whakataha ko niku o vai toko uangi au. Koe. Ku whonu katoa ho te reni. Ka pehe ke toinga u nofoanga o mo vete ho loa delegation ko ni. O tui koe fu tokon lahi ke whonua. Kau whauri taxi, kau whakama keti u whare kai. Ai lawa ke whai mai whakataha lahi ko ni. Whakataha ko ni o ku ne nau mai tōna ki, pa te nau te whoki pehe Fiji Airways e a tōna ki. Koe. Nei mau pe u whainga maari e ai motuani o kore holo pe whangi whakataha ki heke. Kau tamai Fiji Airways, tōkon pare mia a Fiji. Koe whie whakatala noa pe mō nau tolu, whekau aki mo e palo pare magoni he airline. E whakatoa solo, koe fu wike whemo i kina o pitoni kia te au. Mantui koe mawhatuki tuki ono whakadere ai whakataha koe ni o kuhiri whaki mai ia ki ho te re ono tō ngai nau tolu me tōna ki, make sure ku sai u se vesi ko nau loki, lava whiau e nau ngai whea mau. Whawhanga nau tolu he breakfast, lunch mo e dinner. Ka weka ki whatongia si. Na e ngahi palparema na e mau whetaulaki mo ia. Ka whenga pe kulere i taha. For example, po sa pate, na e hoko ai e palparema he mau sewage. Pena fuwhe mau au pite tokoni mai ai waste management. Ke omiha lori ke tokon. Taim koko ne mau o e koko o mai e lori koko ai public enterprise ko ia. O ku mau e lori ia pa ko kare maturi e lori ia. Paka uhinga kau whatano ai. Wante ko high profile meeting en to lahe kau taki. Kaka whangi mea iki he sevesi. Paka u sevesi ko niko pure anga peu na whai. Na si o loto pe, au pe loto pe. Pau ke lava he pure anga o provide my simple service ko ia ke public i. Na mau pe po ko ia aho no whenga i ke Solova palparema. Na e lava pe o Solova. Ka babu na te sayang e lori na mi hafo a pepe hoa tahu lava Solova he palparema. No whakatoa, weka industry whaingofua ai tari ka kai i ho tere, he kulahe ngahi whiri ma ngahi mea keke, ma ngahi launga keke he mau whetaulaki mo ia. Ka whai pe mau lere i taha ke whakakato mo whatongia. A whakatoa ko si o peke whakataha, whia o pite kau whakataha. He koe hoa kai kon koe whakataha koe ni o ku hoa kai e tolu. Pa mau whawhanga me toko uangi au tolu noa. He hoa kai kotoa pe. Pa koe design ko koe ai peito kon koe ho tere. Na teke iaha fuu ma teu ia ki ha fu kakai toka lahi pe. Whawhanga tō tolu. Ka koe outcome ko koe mo feedback o mau mea nau tō. Nau ta mai fu ifo au pito mea kai. Fu tō ata mea kai. Koe poka tunu wawau foki ia ke iloi pe koe ngako. Ono kiri mo mea. Wako tui koe tau si ka inga koe nuna o mai me tau kau ngā api. Nau mate pe nau tole kai he kiri e poka tunu wawau. Kai anau foki nau tolu iau nau si lo ia pe nau tole whi poka tunu a tātāwe. Whakatoa sol, mako ki ongo pe ia me he lolo. Te kau aki mo e whataha koe ngoko koe a mautolu. Whawhawha bito ai whamatala pe aku hange ko lau whalata bito ai lolo halai walu. Tato te whito ke whukau wholau toko lahi koe na kunau lava o hufia. Ana wa ki he lolo halai walu. Hangi koe ke whatala noa whoke o mai koe mea mo onia. Koe atakai, koe atmosphere, koe mea kai. Ko hono funga ni e ngahi mea lava ke nau mao he taimi koko nau wholau atai ki wawau.
mate lai bena tolo hikili poaka mona ya pito. Pona kia, Pona kia dompa ko me fuke ta hak mahu inga na ke kamata tala noa mai ki ai. Ko inga ko foi ko laki anga ia o baba o hetai nimi ko mo foi puna ma wahe ko me fisi ko ki baba una. Ko inga haku ne lava ia o close no mai o lava o whakaava ka palo parema e tau whepuna aki a whakaloto whanua hange koe tau whepaki moi he taim lahi. Oku iai ai foi halanga ki he ngahi wholau peheni, ngahi wholau toko lahi, ngahi high profile e kautaki koe Pasifiki, koe whahinga halanga waka bete ne lava an ko lava i mahe e Fiji. Ai hao hanga tonu koe me nenti ko ki baba una. E kani i kai ko ki tau ilo pe tomo li liu hole tau whanki wakaha no whetuku e whuka wholau koe ni pe lava. Ka ko hange whako e ko whamatala. Nau tau atu pe tōna ki o nofo atu. E ko nau pena tohe moni te o kamata. Ai whakataha lere. Koe ke te aha space ai ki he tau whetuku toki tō atu he pure lulu tu a pure lulu. Ke nau iena na tue toko naki. Ko inga ka lawa whae tau whakataha. Ka koe tala noa koe naki o mai i Fiji Airways puko toko ni Paremia Fisi. Ko hae tuunga na lawa ke au ki ai e whakatala noa na ke whai. Ai tunga fuk pe lahi koe palpare mai he airline ni. Nau pehe ko ha whainga maari e hae tokon pare mia fisi. Ke u whakatang ki ai nā lawa o maki i whakataha toko ua pe mau. Koi. Pena tari loto whi maari e ton pare mia o maki i tuanga mai taim ke maki i whakataha ai. Whai koe whakatala noa. O teke u kamata wau. Tā noa mai e pare mia ia whikau aki mo e Fiji Airways. Koi. E tā mai na ia whainga tu unga ia. Na mei bankrupt pe fo noa ia i he mo ua koko e Fiji Airways. Koi. Pena kolosi rewa e Qantas mo Aseria. O ofanga nau tolge nau hango whainga i ke recover e halaini. Kai tok whakafoki angi. Koi. Nga bana e hu rewa e Qantas mo puranga Aseria. Mo whi mai hino aki mo fisi e kai ke nau toi kau noa ia kai tuangi ange. Ano whainga e halaini ke rebuild he Qantas mo e puranga Aseria. Koi. Tako e whanau koe tala noa. Tā mai he e ton pare mia pu os whakafoka kato mai e halaini ki pureanga fisi. Pako tuunga koko ia e halaini. Ko ten over koko e anau tolu he tau o kua piriona. Ia tā whakafua tau tolu ki he operation koko e Fiji Airways. O kulahi angehi ki paanga kon ko ho tau pureanga o ku vilo whakatau. Ako e te lolotong e tala noa e sol. Koi. Ai tala mai he ton pare mia nena osi ofa mai e foi assistant tatau. Aina whainga koe he Qantas. Kia nau tolu. Kia nau tolu nena ofa mai ia ki pureanga tonga. I ngai pureanga mai koe ki mua. Koi. Na ikai pe tari ange ia. Ange ku lahingi pe tau brighti koe angai tau whakau koi tonga ni. Ai mahuhinga peke ia tau national carrier. Ke nau koe ke lote kautaki ke tau tō lalo ki fisi. Ke nau mā toko ni mai pe pure i tau tolu. Pe whinga ke recover e tau e halaini. A koe mea pango fuk solo ala tue mā tānoa ke alge toi loloto ange. Tānoa mai tama koe ni na ki mua ke tokon pare mia. Na osi ngā ue holo ia he Sheraton ni mo Starwood Group. Ki mua. Hingo e pui tua koe ke airline ni mo ho tere. O fu maa sila pito ila tama koe ni ki ai. Ko tuina hunga pen tānoa pehe mai ko ni show mai ko own ko a pua. Koi. Hau ma whakatānoa e tā maune pehe mega te au. Tom.
o whia mau o mō kautaki ke nau hifo mei o lunga o hifo ki lalo o mai ke mau tawa noa. Malo soro nei whanonga pe koe ne o si tuwaki pehe pure a ngā he pe pa. Pa pau ki ha taha ku interest si he whaka lere airline ni domestika tau tolu pa nau tohi angi. Okay. Ako mea utongi ke whatonga i e kai ke tohi atu e anu si la ia mo Fiji Airways ka whainga tuwaki pehe. Mahalo e tohi atu e che te mi pue fly niu pa ki kautamo. Ako mea koe ka ngai fu kautaha multi-billion dollars. E kai ke nau hela ia nau tolu o talanga au e mai ka foi mea pehe pe te nau tohi mai. E whainga approach ko ia. Mahino o tau whi mau tokoni. Pau tau osi ilo pe tau tole big boys ko he marketi. Okay. Tau osi ilo pe tau tole u big boys ko tau pe he region ko tau tolu. Osi dominate e Fiji Airways ia. Ai hap mai ko ki to ngani mo haa moa. Pa kua wena ke e anu sila mo e Qantas. Time ko o CVCV ia nau tolu. Rank ma alunga e Fiji Airways ia he Qantas mo e anu sila. Naka ke whaanga maheni pehe. Okay. Ka koe mahuinga koe tala noa koe ni e so. Kua pau ke tau convince ha kau tama i he global level ke nau hu mai ki tongan. Pa kulahi fuke tala noa ki he ngahi hotere 5 star. Pa kau beme motu ani whakatala noa holo ki he Sheraton ni mo Marriott mo kau tama ko ia. Okay. Koe tari peu nau tala mai. Whei ngai homo transportation network ki ngā aue. Kai mau al watu manto. Mai whamatala koe koe e ton pare mia to mai koe ka te au. Tom, ko mau tolu koe ka mata a ngā ia. Ko mau tolu koe mata pā ia ke hu mai ai e u 5 star hotere. Okay. Koe mahuinga koe whai mea koe ia. E kai ke tau lava tau tolo o tala noa i ha hotere maha ulanga whakaraka laka. Pau e kai ke tau hango puke mai Fiji Airways. Ke hoko e koe mea ngā au ke matapā ke hu mai e toenga. Koe taim koe e sio mai e koe u kautaha lalahi. Ko tau whengawe aki mo e Fiji Airways. It's a positive sign. Koe whailonga le rei ia. O kulawa ke tau ngā au e maha kautaha international. Ke toko ni i tau tolu. E tau transport network ka. Okay. Papa ure vai lawa ia. E whanu ho tere a wawau ia no. E whanu ho tere a wawau ia pa te liunga tolu, liunga wha arrival oi within 5 years. Au toki si yo, sai fo he New Sea whai tā mai e tau ton pare mia mo kau tama Chatham me New Zealand. Okay. Ko wha a whehu i mau pē, a whui whehu i koe, ni ko hae tau mea e mau me Chatham i. Poko e nau o mai pe o provide fi service pa to e profit ia whakafoki ki New Zealand. Koe e nau te lava na to ofa maha whainga mea i he marketi pe te nau te lava ia fu networka ke te o maha kakai to e tokolahi ange. Koe anga koe fua tau tau a Chatham ke Fiji Airways. Pena iai beku e ku approach ne o si whai beg he pure a ngā ki mua solo. Taim ko koe nei kei Dateline ho tere ai ko koe pai ki he malu ko koe pure anga. Na o si whe tohi aki mo e Star Wars team i Singapore. Pena e nau kore me ka te au ke hai a pua tau ka nawe ki Dateline. Ka nau o mai o manage low ai o ho tere. Invest pe au ke whakadere a pua tau ka nawe. Invest pe pure anga ke whakadere a Dateline.
and we do a management contract, pay them a fee. Kana mai nau tolo mai nau brand, pa mo tok fili pe brand but 3.5, 4, he kulahi pe ai u brand go go I he nau pote re mo mea. Kake guarantee go na tamai go he tama. We have over 10,000 hotels around the world. But we are in our membership. Pe na o si fisi mo ha mo te maulawa draw mai ka kai ki tonga. Pe atu ko koe I whotutu ko ia ki he pure anga koe aho ko ia. Kai ke nau tui nau tū ki ai, kai awi ho te reia ki tānoa. Ka winga tānoa ke mea ko ni, ne ma tānoa ke mo tukon pare mia. Ma tukon ton pare mia ne tama fisien. Tui. Ba tāri koe masi ne tamai ka te au, tom, o mo oni pe tānoa ia. Ka koe ki ho tere si bea mau tolu I fis. Ka ki ho tere si bea mau tolu I fisi. Ko ha winga ne ke mo ave ai ke fu kau taha lai ko na ko ne na whenga mai ke na ala to manage. Ai mahino ko ki he tama ai limitation ko tānoa. E ko tu ko industry I fisi, wai ke mo ia winga ko tānoa. O ko mo ia tānoa e uhinga o ku ia e Marriott Hilton mo u kau taha hotere la lahi ko ia. Ke na whetuku mai kakai. Ka to e u brand name ia ko ia. E kai ke lawa he tānoa ia wha mo ui ekonomi ko fisi. Kui. E uhinga rewe ku tānoa, ofa atu e au ai mea ki he pure anga, me he Marriott mo mea ke hai a puani mo te ilani, ke na ma manage to pull more people. Hang he pure anga ia ave ke tānoa for whatever reason. Pako ko sia o te ala tu pe foi mea ko ni ia, e hange pe ia ko tau domestiki. Teke malo hit mato mi baba uni ke mai Fiji Airways. Ke ha to kon e kon e avea ke chete mi. Poko poko anga fe ai fika fra economica ka tama. Ke de fra lu fua ko ke fonua. Tānoa toa wawa unia I he big scale ke benefit economica. Kasi o sio no tolo whangi I tila he tawhaki, man tuka whangi kau taha iki ulawa I tila ia. Koe ngai fu kau taha lalahi ia, koe ke aha kickback ia maha mea. Whangi kau taha iki, mahalo pe ko hala, mahalo ko ia whangi kickback ai po ha whainga mea. O ku ulatai kau tama ke o ke whangi kau taha iki, kai tuka ngai fu kau taha lalahi. Kagaka fu pe ta whakatano, poko ha koe uhinga o fu mamafa pehe ai whai tutu nia ke awe ki a whangi kau taha iki. Kai tau ilo pau, ka o mai ngai fu kau taha lalahi ko koe me toa pure anga. Koe ka mata ia ke awa matapa. Koe anga pe ki whakatano a solo ki he ngahi talanoa kone whai. Panai a moe talanoa e o matanoa ki he hange he air service agreement o kei whakangata. Ai lava koe ke hu mai u wakapuna ki tongani. Io be ta mai o ke whake mea uika open sky policy. Ke tuangi ke puna mai po hala taha wakapuna. Ka ku makata he ku hange tau tolo hai ai tau air service agreement o sen go ke tau national airline. Pau tau fe mau ke lere yang mo to la henge wakapuna mai. Ku tānoa mai, tā mai he tā manga te au tom, te mau whi toko ne, mau tolu ki wawa, papa e startup mo airline. Kako mea penu mau kore atu, kore ke pure anga, tuange mai ke mau lawa puna, nendi wawa u haamoa, nendi wawa u tonga tapu nendi haamoa, ke manduk osi sai haamoa ea mo fisi. Ko whenga ne kau tama ke fusi a tonga ki o lunga. Open up more gateway for traveling. Kai lava ke tau benefiti me market ha moa, benefiti me market fisi. Inga o tama he tama.
Whia mau ke tānoa ke pure anga kona e hou mai November. Ke whakakau i mo e Air Services Agreement. Poko wheha whaunga e la mai ke whakawāwa e matapā ke mau hua to toko ni i mo tolu. Pa tau to ngā ue dewa mei ai ke build ha mo airline ki he kahau. Okay. Ka te mau lava hua tu mo mau expertise mo mau katama engineer me nenti. O toko ni mo toi wawa papa mo fe fotu airline ni wawa. But in return, ka ngai men ko mau kore at ko ke mau kore ke pure anga ke mo sio ke Air Services Agreement. Ke tuange mai ai matapa ke toi whaalahi anke. Kai lava ke tau win-win. Man toko in business, you gotta give something to get something back. Okay. E papa ureva e ka ke tau give something to Fiji, pa show ka nau tolu o tau whe mau e nau toko ni. Ei peke nau toko mai nau tolu. Hinka ka mindset i ko ho tau ka utaki. O whe mau ke riri o pite so. Okay. E mau ke nau hifo ki lalo. Wha mua e fofonga e ka gai. Pa whai mea e wha me whai tutuni. Pa pau e ke o atu pe ia, ko atu fo o, pa lahi angi ne toi sio ana ia ka ki le rei ana pe e mau me ai. E mōre rewa whenga maari e ia me kakai. Pa kei hoko toi pe tō mui. A malu te ki ngata tu he solo. Ta tawa tānua. O ku mahu inga fuke e whātala noa koe ni ku ke whahoko. E ku ngahi koe tala noa tonu ia ku ke whai pe mo e tōn pare mia koe ia ofisi. I he ngahi tau kei kou nau mau e. Koe konga fuke ni o tau sio ki ai. O ngahi koe ne tuu fuke tai ni mi o ku. O sto mui fuki ia ki he pure anga lotonga. Ke nau te fu whai holoha ngai fu. Mo pela pa fu tō mui. E kei lava pena tolo whai tūtū ni mahalo au. E lupa waha lao ia ke pehe ko whirien ka mata e mea pe. Te kei ngofua ke mo whahangai fu tūtū ni lalahi. Ka koe tau sio at whoki ke whiri ko ni November. Koe ai e peki e pureanga koe ni mahena pe e valu. Ka koe ne hau koe pureanga i November e tau na tolu e wha. O kuna hau koe o teke e la kanga pe mo mawhai. O kuna osi nofo na wata mai pe na tolu na fie mari ke tau e wha atu ka na tolu. Ke na hanga i o whakalere e pureanga. Pako tui to tonu. Kono mahu inga ia whoke tau sio atu. Ka pau te ke e hanga ka inga i wawa tahani ma abe koe ki whare area. Te ke lawa teke u whakakaukau koe ni ke tala noa ki ai. Hangi koe me tapaki koe ni tau palapare ma he wapuna. E lava o atu mo u input ko ia. Ke whakanofo whakalere i he whare area. Pako kabineti. Whainga mea ke lava o toko ni ai e tau whepuna aki he ne tuu ko he tainimi. Oku ka pau e ave e he pureanga tonga ki he Fiji Airways ke nau whakahoko. Ko ngā whukahange koe ni ku tau sio. O kai hela pe whainga tā ke oku tau ave whuki he Air New Zealand ke nau whai e tau puna mei Okalani ki Tonga. O Alwai pa wai upuna me Okalani ki Tonga hanga tonu ki Hamoa. O tau hosanga te tolo o ave ke whanua muri ke nau whai mai ai. E tau puna ko ia. O laki pehe koe kia ha tau wakapuna pehe ke ni whai e tau puna ko ia. O koe haa no fuwhainga taa ke tau ange ki fisi. E o wahanga he mea te tau, heka ke tau benefiti ai. Pe wahanga he mea ia e kau kovia ke tau puna loko ka pau te tau ave ki fisi ke nau whahoko. Hange koe ni, na aku manawasi e pureanga ia e fu mamawhai. Totongi ia e whai fisiko koe e taimi te nau whai e puna aki. Ka ke tau te lava tolo control e totongi. Ke koe ngai hange koe mamawha koe ne whepuna aki. Koe nuk whai fisiko lava e whepuna aki ka ku. Ka ku ihe mahu inga koe ia mamawha ka koe mea whukia ku lava mau ai ai tupu koe umea koe ia koe ai totongi ke lava fua e whakamore. Ka koe ke alo e totongi. Koe konga whuke taha e tom whai kisio ki ai. Hange koe ku malanga i ngai pureanga ki mua. O mahu inga ke ai e tau kau taha waka. Koe ngā ko nau whatongia ke sevesi.
patongia mai ka kai e fonua ke tokanga kina kina tolo. Ka koku si o pe ni ke fehu i koku oku pe he. Wai oku he koe ke uti aku tai ilo he pure anga. Ai oku ia e a Fiji ulo tonga puna pe aku. A te statistika ko ia oku ai paanga oku lava mau mai. Kakapau hange ko holau oku i tala no ake pure anga ia me chede me alliance ke na whai puna. E lava se vesi ia puna me wawa ki nuka lofa ki wawa puna mai puna ki whee holo i tonga. E mahale si iange disrupt ko se vesi. Ka kuhange ko holau me ta wha ko hana o me e te o mai whaka-ekonomi ka ke te ha me behe ia. Ke whakatatau mo e a Fiji ka pai ave ki ai. Ka koe ke whewhe ho wakai ki ai na kua hawhainga me ai a tom wha o ku uhinga ia ku taupi ko ia e pure anga hapure anga ke ala o oange se vesi ko ki fisi. Koe taha whokia mahalo i ngahi whakakau i he pure anga o tau pehe nau tau holo mui koe mana wahe na pure i whakalukfua e fisi ere. A airline ni ba i kai hatau re. Koe anga koe e ku whakatawa noa ke masi i. O ku whia mau nau tolu ia ke na o mātokoni mai ka tau tolu. Pau o tau loto ke revive it a kau taha lolo tonga. O nau ready nau tolu ke nau tokoni. Pako e whakotu ha kau taha fo ou ke nau hu mā tokoni ai ange ha kau taha wawauni. Ke build me ai a trafiki, pa build lewa me ai a tau domestiki. Ke whai ange ha aho o si ai peha tau Airline International o hange koe Fiji Airways ke ne whai e tau whepuna aki ko koe ki no sila mua se eria. Koe marketi fu koe a Fiji Airways o mi tolu 5 miliona US. Ai whātau tikite koe me muri o hau ki wawa oni puatunga tapu. Koe marketi ai anu sila mo kuantasi mo mea o me ofi hono 5 miliona. Eo tau pepe ta tolu ko international market o teo miliona US ai. Koe. Na koe uhinga ai pure anga ke whenga e hatau airline kai lava ke tau to'o maha tau inasi me he fo isirini ko ia. Ai ui ai pe mo nia ai. Ka koe ke tau teu tau tolu ke whai fo i whakakau ko ia. O tau ke i paro ma whakasirini pe tau tolu ke provide fo i service ko koe ke domestic market. Ai laini e ua noa miliona tonga. Ka koe whehu i solo o toi compete ha taha mo lulutai i foi marketi koe ni. Or is it a monopoly? It's a monopoly market. Pena e tonke na operate or design the operation cost ke lava peo ke i mao e profiti. Tau pia papa na ua ngo kautaha. E tondeo ke tau mai una whea au auhi. Paka uhinga kum na mure loa ai. Koin kautaha peta. Iai mo foi marketi wa noa miliona. O ku ke struggle pe po ate ia mo CEO mo kautama admini. Ke na hango whakalere kautaha ke tupu. Inga whaka business ia, o iai me au hoko pa iai palpare mai ia. Po top heavy, po halai wakapuna, po tokolahi e kaunga awe. Ka iai palpare mai, ka wanoa miliona ka fu pa angalahi ia. O si lava fo i seila ia ko ia o risi mai ha wakapuna. E maama no risi mai wakapuna. Ka wakapuna kona na e tok whakatau na e tamai na e walu miliona. Papau rewa o no spread out hata e hongo fulu. O slava fo i sirini kona koe wano miliona o tā whakafoke u mea goia. So, on a monopoly market, o ke struggle be tau kau tama tau tolu ia. Ke apply fo i formula to tonu go na whakarere ke tau survive me ai. Papau rewa o ku
tau struggle tau tolu ke fai foi mea ko ia. Pa tau whenga tau tolu ke tau ke hold on peki ai. Kai we sia ai e kakai ia. We sia ai e tupu ekonomi ia. Is it worth it? Pa stagnant ai mo growth ia tau pehe kau arrival o toko takilu wa mano pe ia avarisi i he tau hongo fulu pe taha nima ko osi. Pa tāna ki he tonga airporti me taha walu miliona he airport tax parking fee mo mea ko ia. Fe rewa papau na e whakaawa e matapa ia ke liunga ua pe liunga tolo e arrival. Koe first impact ko koe benefiti e mau he tonga airporti. Ka liunga ua e arrival. Koe liunga ua ia taha walu miliona pe koe wanoa miliona. Ka liunga tolo koe liunga tolo ia. Okay. So maybe we don't have an airline. Ka osi benefiti e airporti ia. Benefiti mo unofoanga, benefiti mo kau ngoe, kau handicraft, kau toutai, kau taxi. E longo mo ui ekonomi ia. Hinko o whewhehu i koe haa mea ui rifia gea kau tama. Ko sa tupu wanga whewhe na hongo way out whaka ekonomika e fo i rifia ko ia. Mo wheiho haa ko ia. Eu tombe ke ia whei way out, ke lava ke mahino ngeka nau tolu, ai mea ko sai mo mea ko kovi. Whera kau tama poto i he poreanga. Ka koe whai weighing scale ko koe ai national airline ki he economy ko koe ka tauhanga open up. O tau lavea tau toluia e whai whakakau ko ia. Ka national airline ko tui mahalohi ki ai. E lava peke tau ke provide a service ko koe ki haapai e ua mo niua. Pa ka ku whema uia ke scale down, open up economy, ko time koe open up koe economy. O toi tui atu ha misini e taha ki he waka. Mau kala whi whakarea ko ia. Ko waka lotonga misini ua pe ia. Ka koe misini pe ia taha whakamo ui. Lotonga tamte e misini e taha. O ke ia moha misini waka o ku misini taha. O kumi ha misini ke o mai ke whaka misini ua. Ke lava ke toi malo hingene. Ko tau waka ko i tongani. Osi misini ua pe ia. Misini taha ko soka mo ui. Misini lewa taha lotonga tamte i pe ia. Hinko misini ko me wawau. Ko lotonga tamte i pe ia tu mata lere i pe ia hai. Ka wiki loto pure angai ke whaka mo ui e misini ko ia. Okay, ke ia mo tau pehe ke tau te lere spend ha lau kilu ke whakatau maha misini ke o mai ke misini ua. Ko misini ko niu o ku tau pe ia waka. Ka wiki loto pure angai ke whaka mo ui e misini ko ia. It's not gonna cost us any money ke tau te lere o kumi misini. Pe ku maha misini horsepower whange au ke o mātui. Ke whakawhewheka ia ke lere tau ekonomi. O mau koe whakatata tonu pe ia. O lotonga ua pe misini e tau he waka ka mo ui e taha tamte e taha. He koe whakatata noa. Ko whe koe lotong lere ia nuka lofa ke whakamo ui e misini e taha. Kai lava ke tokone misini ko ia ke teke o tau whonua. Mau koe ki whakatata noa pe ia so. O whea mau ke whakamo ui e misini taha ke misini ua tau waka kai. Kai lava ke ngau e ikanomika ki mua. Aia koe mone e lau e tamwha. Ka pa ukai ke whakamo ui e misini pa kutayanga no paki e to'o he kutoi whakamamafa. Tau tai whakamo ui. Mawhakia waka ia he lere kan te fua e kilo. Pai maari ange. Paki e he misini ato. Maano e waka lere pehe pehe.
Og te maari pa te fihi tai mi o wai ke to'o ai mi. Te pā ko utui mahalo ko ka venga whaka ko ni ko ke whakataimi e tala noa ki ai. Ke ko ngea ko lohi na kai ke ta whakau tau ke ta tala noa ai. Ka ku ta tala noa tau he kau wholau koni ku nau hufia lolo halai balu he whakataha. O ta fou atu ai ko ngā ki he aonga ko koe e whi halanga waka. O ta o mai ai ke tu unga koni ku ta te whoki mai o analyze o ai tu unga koni. Tala noa ke ngai palapare ma koni ku tau whepaki mo ia mo i ngai kautaha. Mo tu uat koe ke kahau. Ke hange ko ku lau koe mea pia o ku ai amanaki lelei he taini mi. Ko hinga koe ni ko toi pia ke tolu pa whai whiri. Pe e hu mare mai pure anga ia ko ia. Ku whai ke amanaki ka koe sai taha foki i aunga ko koe e tau tala noa. Ngai polo kalama ki kakai ke nau whiri whapoto poto. Ange koe ni ka nau loto ke whaka mo ui e misi ni e taha ko niko o tau noa i holo e waka. O ke nau abe koe ki loto ko ke ilo e hono whaka mo ui e misi ni ko ia. Ko inga ke ai misi ni ko ia ke tau sio ki ai. He koe ke lawa ai mahalo na ku manawasi e breanga na mo ui e misi ni ia ne inu katoa ia bensin katoa koko. Katoa kono bensin. Apa o hinga o koe ke lawa ai o ai ke wha mo ui ka ko ngā ka koe ni kuku. Ka ko mahino ai whaita whaaka don wha. Ko loto ke taki hoko mua ke ta tala noa ke ta ki awheto ai pe ke ta patseti. Na ke whai whoki he wike ko si na ta ki wha o si a ke ta minite hongo full wha o si. Ko ta ha o ke whai tala noa maari apito i he ta tala noa patseti. Na ke o mai kupu i lao, kupu tahiwa ke koni stu tone, na ke o mai bea moe lao koe hono toka ka koe paanga koe whanua. Bea ke o mai foki moe, na ke tala noa ke tau recurrent budget, bea moe whakaukau foko mahina taha ua pe ai hono tāri koe o whai paanga ke ngāwe aki. O koe ke te uhinga ia ke te ova atu ia ke he tau hoko. O ku lere pe ko ngā ka tuu ia lao, ka pau ku lava lere ova. O ku ia sio ia, o ku ai mea ia palparema whakalao ai, pa ka pau o ku ilo ia he tau kau loe a kone preanga mo mea na ku ai pe haki kupu ia kune whakaata nau tolu ke he lava whai ki whi whakaova koe. Ka kolot ke ta te whoki mai mua me kia ke he whakaukau ko ia. O ku mahu inga ke te ki whakaloloto ai ho whamatala. E ku ia e toko lahi ku nau sa ia he konga koe ni. Ka ku nau loto ke te ki mahino ka nau tolu. Ai tuunga ko koe o ku iai e tau budgeti. Mo tala noa ko ku ke whai ki he recurrent budget. Pea pe he whoki he development budget. I he whakatala noa ka na ke whai he wiki ko si e. Tom whaka te watu mua ka te koe ke hoko atu mua i he tala noa koe ni. Koe tuu koe ni e tau patseti. Ka pau koe whōtunga e na ke tala noa ki ai i he wike kua osi. Koe hae mea to tonu ke whana ke hanga whōtunga mai e whakaukau. O to tonu ke ngau e ake maupeha no ai ha supplementary budget. Ke ave maupeha supplementary ke ngā he pure a ngā ke lava o ata mai ai ata ki tu a pea mo ilo he kakai e mea ku hoko. Ka ua e tuku i pehe i peo alu pea ospea te ki whaka ova me hafua. Ka ki tala noa mai mua he ta whaaki ko ia e tom whako e anga whe haliliu te tau malawa whai ki he patsedi i he tuu ko ia ka pau ki ai hawhangi mea ai o totonu ke whahaliliu ai pe whahamau mau lao ai. Ia, malo sol. Ko patseti whako e pure anga. Oi ke tai kehe ia maha patseti poka balance sheet, poka profit and loss ha corporation. Kako palpare mafo be ko u big corporation o CIP na u policy financial policy na doluia ko no whakalere u kautaha ko ia. Anga no pure e paanga no atita mo whakangata e poate mo CEO ki he ala ko ngā o ke sirini. So
kia au, I've been exposed my whole life ke scenario ko ia. Okay. Ke he whaunga kono tonga e paanga, whaunga ke āti tai. Mo e whaunga ke whakalere businessi ke mo ui, whakatatau ke he iwi whakapaanga ko e businessi ko ia. So, wa time ko to'oi ko whi tau kei mo knowledge ko ia, o apply mai ko ke he patseti. O whaingofua whi transition ni ia, he mei similar be ia, ka koe whai ke he be ia, o ku financial policies e ia, ka ko ko ke pure anga, o ku iai ngai whi lao ia ki ai. Okay. Tau be, o ku iai rewa ko nistu tone, ko pure au pito ia. Pa iai rewa Public Finance Act, ko whakahino mai ia ke pure anga, ai whaunga ko koe ke whakalere koe patseti. Pa iai rewa Appropriation Act, o ku whakamawhai i mahe ko nistu tone whare area, ke nau approve i he tau kotoa, Okay. i mua i he tāpuni ko koe financial ia, ke lawa kamata ke new financial ia i siulai. Okay. O tango ko o mi katoa e fu i tolu ko ia, o ku tala noa rewa ia, i he mahina e tahaua. Okay. Ai, tatau pia, i ha whainga corporation ni, taime o ku whaua e profit and loss and balance sheet, ke mahina pe e tahaua. O taime ko o tala noa he patseti, o ku mahina pe mo ia e tahaua. Kaka paupare ma, o ku iai fuke o ngo konga la lahi, hono whao ko e tau patseti ko e tau tolu taimin. Okay. Konga ulaki, I recurrent. Okay. Hinga koe whai iwi whakapaanga to tonu ia koe whonua ia. Ai lahe paanga o tānaki i he tute, to tongi lai seni, to tongi tuku hau. Versus, ai paanga ko whe mau ko koe kono whakalere whonua. Pakoanga maheni a ko koe ki he tau e hongo fulu pe te lahi ange ko osi. Na e no ma upeka ke mau hasin whiunga ia ke kawa a ke whakamore ko koe e pureanga. Pa hu mai rewa a steria me ufonua muri. O mai whi budget support. Kai lawa ke ue we sia a u se vesi ko ki whare maha ki mo. Kau polisi mo u se vesi maha inga. Ke puke pe ia whakataha ke employee pe kakai. Ko whai konga ua rewa. Ko whai development budget ia. Okay. Ka tau tānoa whoko ni ko hinga u whatānoa ki ai, o whē mau ke accountability e pure anga. So it comes back to accountability mo transparent ataki tua. Okay. Ko tainu o whaoha whainga policy, po ka whainga men wolo, ko whai tau mua whewheka ki ai, ke hold the people in charge Wonderful. accountable ke sistemi. I he business environment, po koe government environment. Ka tau tānoa rewa recurrent, pa separate fo i patseti ko ia. Appropriate e ko ia. O whai ke he ia me he development. E whai ngofua rewa accountability ko koe kautaki ki he whare area. Pa whai ngofua rewa ai o mai a ti tāmo me a siwi. Okay. Kaka mea pango foki e kuhinga ko kou ta e whakalao. O ko mai whai projection nia i he patseti ko koe development ni. O ko aluia tau tolu, tau whā, tau nima. Okay. O mai peia sloti whakataha mai peia ke tau whai recurrent. O hange kau tā mai ia pāsi whakataha fo i mea ko ia. Ko taimi o kou ta e whakalao ai ko koe whi patseti. Okay. Hena e tong ke nofo pe mo i ko ngā ua ia o development.
I mahina pe koe tahaua. Pe hai whakataha naua, pe aikeheke. Okay. Kako uhinga koe ai supplementary solo. It's simple math. Ke accountability. Ke ono whai kehe ke lava he wharearea mui, pa lava he ātita mui. Okay. O taim koko nusi whakataha ai, pa ovarepi. Fiu wharearea ia, mo kautama wharearea, ma tuo ka kautama accounting i nau tolu ia, pa ka kautama ātita nau tolu ia. Ke nau lava mui, tola fua tola ngahi move ko toa ko ia. Okay. Ka taim koko tau pe structure ai koko ke simple, straightforward. E lava lewa a tama wharearea koko ta accounting i pe kuiahane knowledge ke finance o mui. He koe ke complicated e whai system ia. Fokesi pe tai mea, taim tānoa he recurrent, tau fokesi pe ai. Panga humai, panga whakamore, o si ia. Ia supplementary, tau pe supplementary ki he hawhakawakawa. O kutolni au miri ona. Ka ko mahina e tahaua ko ni ko te au miliona pe lava ngaue aki, pa ko ngaue lava whai ai. Okay. Whai ngofua no mui e whai tama ko ia. Ia mo te supplementary whika ua. Ke me whare mahaki ngō i wawa. O ku taua pe ia. Panga i wange au miliona. Ko te au miliona koe ngaue ki whi lakmahina e tahaua koe. Ki he design engineering concept i mo hafua. Pa koe whi tau whika ua re waia. O tuku ia ki he patseti koe tau fōu. O whai ngofua lewa hano identify e spending i koe pure anga. Uhinga ko koe whata noa. Koe mala e whare area. O kuiai pe ka kai mono feitu. Po koe mala e koe han whakare koe pure anga. O whe mau haka kai nau o atu i hafo i reini o nau ilo pau ai mea ke whai ai. Okay. He kai ke lawa tama tauhi tohi ia o whai e langa whonua. He koe, nā tūla koe tama tohi, ko ne lau pini pay office. O kui Amerika kau pin counters. He ko nau mahalo hui anga nau tolu ia ke make sure koe ke more hawa se niti paka whai pini e taha me kau taha ko ia. Koe ko nau tolu nau ato design e whi organisation i ko ia i he ngahi ngā au e kou nau whai, poko innovation kou whai he kau taha ko ia. Ko nau responsibility a nau tolu ia. Papa rewa koe hata maloia. Ka tamai koe ala to tokoni ngahi mea whakalao na men wolo papa koe men wolo mangai mea. Kono leini o naia. Papa o rewa ka tama toke tā. Kone whatongia a naia. Ke tauhi kau mahaki, whare mahaki. Whakaongo nau tolu, sivi ho nau toto. E kai ke lawa o profession ia koe o mai tau pehe te alu ke whare area ke alo ririwe i ka no mika e whonua. Mariko ko whatanoa a kuia, koe pore koko whai, koe pore ke ririwe i ka no mika wawau, mo i ka no mika whakalukfua ko tongani. Okay. That's the strength I have. Koe pore a ko whinga ki ai, ke whai ange, o tuange mai ka kai haku whainga mahari. Ke alatu mo expertise ko ia te au, o whainga i ke langa hawhonua o te lerei ange. Papa na wilo au ia ke whai, lava whai ngā ue ko ni solo, ke pōre au ki ai. Okay. Pai i o hao tala noa pe he atu, te lava whai ai. O si ha sino ngahi langa whaka ka noa mika i wawa uni, i he ta one tolu nima e kunofo koe heni. I've been part of it.
mo e whakaamu, peanga whe, ke hanghe kakai o to in pao au, ke ulawa te whaianga ha mea o to lahi ange. Ke tokoni ki anau tolu. Ka mea panga o whaksolo ke tala noa ko ni, o ku whoki pe mea ia ki he kakai, anga no fua tau po he alo whakafofonga i nau tolu. Ka ku whakatala noa whaki solo, talu e ku whiri mai i he tau wene walu. Na teke peke o kam au tau tā noa pehe ki he kakai. Anga e ku whakakau, mo anga a manaki. Mo anga e ku whakakau te ala tokoni ke ririu i ka noa mika whonua. But coming back to the budget, oku fie mau hakakai oku nau tau kei i financial lo. Hono furi hi holo. Hono wakai. Ke structure me iai ke whaingofua hono mui e ngā ue i whare area. Pa whaingofua hono tata ofi ai pure a ngā me whai hala. Mahal te ki ngata be solo ka ke te whehui mai be o lahing be tata noa. Ko lahing be alo e mea ke te māmange. Ke usia fofoki e ton wha ke o mahino he tai nimi o si mau e mau whanonga ata matolo me kakai mau si mau matolo ata big picture mea ko ke whamatala mai ko inga foki hange ko tala no ke whai ko pau ke iai e mo tolu e tau kei ko ni mo mea ke mo o ke hanga ko mui e umea ko ni ko inga i taimi ko toa pe he o ko konga i e taha interest ko au he i he business ko ke whai, ko pau ke mahino e koe mea ko whai ko e pure anga he tau ko toa. Te whita he tau kau taki i he budget. Ko whatonga i wa wafe ua, ke wafe ua tolu, budget ko ia. Ko tau recurrent budget na e whangeau tolu fitu miliona. Ko tau development budget na e tolu ngeau ua fitu, 0.5 miliona. O sefo ke ua tolu ua whaa, whangeau taha hiwa e tau recurrent budget, ka tolungia wono wha e tau development. Ua wha ua nima lewa, whangeau nima ua lewa e tau recurrent, ka whangeau wha ono e tau development. Ko kupoi ni, ko atu, hangi ka whatala noa ki o mai, na me ki whakalaka hake pe recurrent i he development, ka una me tatau pe na waia i he ngahi tau koini tolu koini kou tau whapanga tolu koini ko hanga whamatala atu. O mei nofot pe nawa o tatau. Ko poin foku ke o mai, ko taimi ko hawe development budget. Pe o mai foi project foku ko ngai development foku ia ko ke development o si development la lahia ke tau pe langa pe e whahoko pe whenga awe o spe ia whi mahina nima. Ko anga pe ko whakatau ke o mai. Ko hala whakawakawa. Ke lawa ia o si he budget pe taha. Ka ku ke hanga foko o mai whi whakaukau, ko pau ke whakawhai ke hei, ke lawa o mai pe whi amount ko e ngāwe ake he tau ko ia. Ka pau ko whi whakalukfua e hala whakawakawa tolu ngā miliona, ko hape mea ku lawa he budget ko e lawa whai, o mai pe whi amount ko ia ka ua ai fo hui amount ia tuku ai pa tau lele ai pe tau tolu ia whi budget ko ia o vatua ke mea hao ko. Ka kone tū ko ia e tom wha i tūnga koe nuk tatala noa ki ai. O kuai ha taimi, iai ha taimi e lava e tau pachedi ke mei holo ai development pe koe no natula pe ne ona ko pau peke na mei tatau na wai ai recurrent mo development. Ko ha taimi e lava ke ha pachedi ke lava alo e tau recurrent tatolu ke mahu inga lahi a pito tau fie mau. Ko tau peka pau ko tau budget na hiwa ngeau hiwa ua miliona ko tau recurrent to yo no fui he fitu ngeau miliona pe fia o kwa taimi o kwa tau budget ki ai pe ku determine me ia ko ia me tau tunga fa economica Ia sol. Ka tau recurrent budget po gia o ku determine nia mi he tau tunga wha economica. Pau te ke seifo pe ko he uta wana na ke lau mai. O koe ke ia hafu ngau e lahi ia i he
I he recurrent. Koe. Kako foi ata to tonu fo koe a whainga financial statement ni poko ha kautaha. I ha profit and loss and balance sheet. Time koko compare koe revenue ke he debt. Koe time ia koko mahino koe malohi anga koko ha kautaha. Tabe to o fi ko ngā ua ia ai patseti ai development. To o ia ke tawhaaki. Pa pau rewa te tau to o recurrent pa to o mai rewa teti no ko na koe pure anga. Koe. Ni mangeau miliona. Ka hai foi atau ne tala mai e foi comparison ko ia. Koe ke tau lava e tau tolu, kai ke tau toi lava e tau tolu to tonge no ko ia whakafoki. Ni mangeau miliona ko na koe hono tutu anu ko alofa. Koe. Ka uhinga solo e ku malohi ke foi tala noa ke mea koe ni. He ku maulavea noa ia i vavau. Ai toko taha mano fitu wafi. I he foi no, i he foi pango na e whai i tonga tapu. Koe. Kako reflection to tonu ia ko koho, hono ai ko koho tau ekonomi. Ka hapa anga tau lava tānaki versus e mo ua ko kona e pure anga. I kai ke tau te lava tau tolo o totong whakafoke no ko ia e osi e ta whanau o se whangamoko puna. E tēnau kei tā pefu no ko ni papau kai ke ririu e whonga panga whakano mika e whonua ko ni. Hing ko foi ata to tonu whaka ikano mika ia koe o pehe o kuhanga kau tama inflated budgeti ke asi mahalohi ai tu whakalaka koe whonua. Ka koe development, papau te ke sefa development ana na ke lau mai, o kumei tatau pe ia. Winga rewa, koe whehu i rewa. Koe tolgi au miliona ko na koe lakfo ita u koe na ke whakamatala mai. Na ngā ue katoa ke whi tolgi au miliona ko ia, he fo i 12 month slot ko na koe na whakapaske he whare area. E papau ne ngā ue katoa ki ai u whaoloa e reflect mai e sirinia ko ia ekonomia tongani. No na o mai o whao mai e whi tolgi au miliona ko ia. Papau ko ni manoa miliona pepe te au miliona u ngā ue aki. Tau toi ovare pipe whi wangi au ia ko ia toi asimai whi tongi au miliona ko na koe he tau hoko. Papau rewa ka whoi ni manoa miliona pe ia pe te au toi ovare piet pe ia toi asimai whi financial ia. Ka koe time whoki ia o ku palo pale mai ko no control. Pa koe time ia ko koe tau pehe o ku mau ia i ko koe ai lao. He koe lao ia u tānoa pe ia he mahina tahaua. Pa neongo papau o si hange kau tama o whakapāsi ake i fo i mawhai koko at koko e koni stūtone. Ka kosta i tātme koni stūtone o mahina pe tahaua. Papau rewa o whakapāsi fo i lao ko e o ku mau ai koni stūtone. Ko wherewa me e pure ia naua. Papau e ave mea koni o review o ai ha judicial review. Ka wherewa mea pure he whei appropriation act os whakapāsi mo whakahino o mahi koni stūtone. E supasite he whakahino o mahi koni stūtone o hala mea kone whai koe. Ka mea ko tū mālohi ai anga e ku whakakau. O ku hala pe hono structure o ne patseti o mau ai koni stūtone. Mantu o whakalau e nau tolu he appropriation act. Kak mau ai koni stūtone e ia. Ka tango mau ai koni stūtone o supasiti rewa pure koni stūtone e ia. Niko mon ke whai mea nia e lawa ha whakafofonga o file ha judicial review. Pa e lawa peha taha me itu o file ha judicial review. Ke review wange whai mea po ku whakalao ka pe ta e whakalao. Kak whai mau whake whama opo whanua ia. Ke structure whanua. Ke lava ke ai accountability. Ka tau mai tolo tā noa rule of law,
good governance, accountability mo ataki tua. E nga fe ke mo oni tala noa ko ia pa hala fo I structure ia. Hala fo I lao ia a lao ko ngo pure e kapanga ko e kagai. O he holoi wharearea ia he holoi a tita. Mau taimi rewa e tau o mai tau tolu ia o malanga I holoi ngahi. Mo ni mea whaka demokalati ko ia tari ui mo accountability. Heu kai ke lawa tau tolo whaue lao mo whaue patseti. Ke stay within ai lao ko whaino hino mahe ko nistu tone mo Public Finance Act. Malo ki mea pe solo. Kai tuange na ke tokoni mai pe ke. Koe taha whake ai mea o ku whea mau ia he kakai he taimi tau tala noa ke budget. O ku mahu inga pita e whakamatala koni ke o mai. O ku ai whake mea ia taimi ko o mai e development budget. O ku whea mau he kakai ke nau ilo i ka koe ke ilo pe ku lava o hanga e he i ngahi whea mea ki wharearea o mai ke mahino ke kakai. E ku iai e mea ku whaongo mai ku whao mai he o ngongo. Ko ngahi paanga toko nia o mai ke whai ko he whai tau wha paanga hang ko en mahina tahau o ke tala noa ki ai. O ku lahi e paanga ia o te whakafoki pe ia o te ke la vai a ngā we. I he u paanga ko o mai pe he. O ku o mai pe a tangutu ai ka koe ke la vai ke whahano ngā we pe a o te ke taim ko ke o se mea pe te whakafoki pe tok whawawe haki ke whengai ha whainga uhinga ke lava o puke ai. Ke te ria na expire mea koe kai awe ka ai beha whanki mea ke lava peo hange be whahanga awe ki ai ke ki whae whia i aki. Ka tū ko ia e tompa o ku hanga i he mea pehe o mai ai atatotonu o tau ono whakalere pure anga ka pau o ku lahi paanga ia o ku whakafoki koe ke lava ngā awe i pe ko mea no molo pe hange ko tau inga ki ai e mai utoko ni he tau whapaanga ko toa pe i hawhainga pure anga pe ka koe pe ke lava pure anga i ke ni hanga ngā we ke aunga katoa utoko ni koe pe fu lahe toko ni ku o mai pe oku pe ko hae whainga uhinga ka pa hoko whainga mea ko ia o ku haha wakai ke ta whaaki ko ia e tompa. Koe whai urunga anga mana anga maheni whukena ia. Ai lahi ngai whai paanga o whakotuu mai. Pai ku toi whakafoki pe ia. Ka koe whehui I rewa, o mo oni ngai whai paanga ko ia, kai haka mea nei hoko nei kai ke lawa ai o mai whai paanga ko ia, I he tau whakapaanga ko koe nei alau ko ki ai. Ma tui koe taimi o ku committee mai aha whanua o ka organisation I ke o maha whai paanga development. O kuei o requirement ia mea nau tolu o nau whema ke tau whakakato atu. Kai lava ke o mai fo sirini ko ia. Papau rewa ne tau ilo whakapapau e tau tolu I fo patseti mahina e tahaua ko ni e kai ke tau lava tau tolu o whakakakato te uwhe mau ko ia. Pena laka pena tuko nei tua. Koi. Kai oue mau ai patseti ai whakahu mai ke hanga hi fo I mea e tau o se ilo pau pe e tau tolu ia e kai ke avila polo se niti ko ia. Ma toka taimi ko one sei ko koe hono whakalere pure anga. Okay. E ta ofi rewa he foi honesty ko ia, ai toi vai wa inga mai a kau tonas ko ka tau tolu. Ma toka o se ilo he ufanua ke he o tahongo inflated budget. O si kataloto pe na tolu, pa o si o mai na tolu, tau tai whalala anga pe tau tolu no whai foi mea ko ia. Tako teke mahino siri ni aku na komiti mai ko tau hang tatolo o whakahaa ke kakai ba ma whakalao I he tau lao patseti. Okay. O si reflectat peia ke ufonua muri u tau tai whalala anga. Kau taim ko koe te tau me nofo mai ai ke tau whai mea totonu. Te nau whakapapau I rewa mo nau commitment mai ka tau tolu. Okay. Kaya nga pene e information ko mau.
O te ke mai sirini ia ki he hawhakawa kona utol ngau miliona. Ka koena tau pehe o whakaukau pore angai ko ni ke kou ahead ka kei kumi holo paanga. Ko whehu i rewa, ko hiwa ngeau hiwa wha miliona kon koe patseti ko ni. Ko hea amau nai na osi alao ki hala whakaukawa. E hu kanto mai sirini ko ia i whi waha a koe ni i siulai ki sune. Ko topa ben November December. O tau mea o tau toke end of the financial year. Ko whehu i rewa, how much i he tolungi au whiha miliona koe na tau lawa ngā au e aki i he patseti koe ni. Hinga ko alu ko ke whehu i koe a solo. O ku lahi au pite hoko umea koe ia. Pako tui o mai umea mono mai ke tau patseti. Ae o teke mahino e po upau pe i kai. Pe te tau lawa fulfill e u requirement ni koe ia ke tuanga mai Sydney on time. Pe ala tu pe ia koko koe ke mea pa i ku more tu ai pe Sydney koe ia. Kau ilo i whakapapau foki e muri ia. O lahe tahunta toto e taiveti hole Sydney. Ai pure anga koe aho. Ta koe nei mai whi pa anga ia ke awe ki wawa o whi te au miliona. Kai taiveti ia ka whi tuke. Pau tui, o si fo i pe mo e upure anga toko nia e nau sio mai. Ate panga koe ki he, taiveti ia ki he. Ate panga koe ke COVID awe ia ki he. Ko tu na fair up na tole u mea pehe pa u mea ko i ku te whakafoke Sydney. Ko mai ko Sydney pa te taiveti holo ke u mea ke. Kai ke ngau e ki kono mea to tonu. Hing koe apilsi o koe power o whai koe kautaki. Pa hoko e corruption ni, pa hoko e mau lao u mea ke. Kanga pe ku whakaofi atu. Ka whai tānoa ko na, ka whai tānoa mahino. Ai ku te whakafoke Sydney for whatever reason. Ka ko tui e come back pe ke tau lawa whakakata whe mau. Pa come back pe e tau te hango wei hole u Sydney. Na intent mai kau tōna ke awe ke whai ake hangai project ne nau loto ki ai. Awa ko ki i whakaofi atu pe asol. Ko te ku mahino pito ai whatala noa koe ni ta whahoko. Ange koe ku tā o mai ke patseti, mangahi anga ho wakai ki ai, mangahi mea toton ke whakalere i he patseti. Ngā ku mahino pito ai whatala noa koe ku whahoko ki he konga koe e tau patseti. Koe ngā ko ta taimi e tomwha, koe ngā ku te tatoki hoko atu e kahau, ko tui te ta alu he wike kahau ki ha isiu o a kehe mihi o isiu koe ku ta osia o mai ki ai. Ko tiu kei toi lahi pe o isiu ke whaha wakai ki ai. Pea mi he tawha aki koe ia o ku ke lawa wakai ki ai, ke kantiteiti koe ki whare area. Koe ne tū whake tau ni o ku kehe ai tau whiri koe tau ni e tau wha. O ku, koe ne tū koe ni o ku mei koe mahalo i he, na whaha mai ka tahe kau kantiteiti koe i he, koe tau weni, tau liliu mahalo koe toku fufua tau weni, o koe ke te kolupu o ku ui. Pe ko kau lisi mai ha kau kantiteiti. O ku mei hangai pe mo whakawhalala pe ia ki mo tolu taktaha, mo alo pe o kantiteiti pe, mo toki ke to'o mea le rei taha ke huki loto. Koe ko ngai ni ko mana tu i haki ke ki whaka osi mo ki ai, kata toki haki mide nima kata toki ose ta proklama. Tamai he toko taha ka teau he ma tala nohe ahoni, ne tala mai ka teau. O ku e ngahi wāhenga. O ku, koe ngai wāhenga lahi he whiri koe ni, o ku e ka kai le rei ai. O koe ki tau ilo topo ko whe e whiri ko whe ka ke whiri. Ka ko inga ko tau whakawāhenga, e whihi ai e ka kai e ni ihi. Na e tonu pe ke nau lava na toki whare area. Ka koe ni tala mai, ka pana tau whiri whakaloku fua. E malava le rei pe e ka kai e ko o ku mahi no ke nau alu ki whare area. E wenga whiri whakatoko lahi, hanga ka kai o whiri ki nau tō.
Ko me ko sio ki ai pe o kei veli te whakakau ko ia ne tuetai ni mi pe o ku hange ko ni o ku e lava pe motoria alu toko tolu mi baba tanima pe ku lava pe alu toko tolu mi whafafonga a babau hau katoa pe fi toko tolu na lava katoa pe na to no fi le babau ha fi toko tolu pe mi babau tafa ka pau na usio ko le taha e de na abe pe na tolu o ke spread takai holo takitaha ngai fe tu ka ko mi me ko uhinga ia ngune o mai he toko taha ko ni whakau ko e fili whakalok fua e lava kakai lava ange kakai ke nau to'o kakai lerei even ka pau toko ua kakai lerei ha whi wahenga te nau to'o lo ua pe nau ia e toko ua ko ia instead he tu e taini mi ko toko taha pe e lava oku waha wakai kia i e tom wha pe ku tau os mawahe da tol me fili whakalok fua te tau nof pe fili wahenga kai orewa ke toki au katai me liri uai. In principle, folk, but time go whiri whakalok fua ai, o fua tau rewa i he wahe whanua ke to'o mai e le rei taha. E whainga taa rewa ia ke te dominate i ha whiri whakawhamiri, whiri whakasiasi. He ku mo vete whuke whiri o kau katoa whuke wahe whanua ai. Paka lula fua ko he kakai ia. Tenau e mālohi rewa e lulu fua whakapoto-poto. Ono fua tau e kantiteiti. Mo e mea ko ne lava whai. Mo e pui tu ako hao koe me iai. Ko tui ko mea pango hono ririu mai whiri o breakdown ko koe ke wāhenga e taha whitu. Nei mei sai pe ke tu mau pe ai toko lahi e kakai taha whitu. Ka ai whiri whakalufua toko tolu koi wawauni. Whiri whakalufua toko ua koi haapai. Pa kautama koi i tonga tapu, whiri whakalufua mo ia. Pa ko hape koi toko lahi, ko whika ulaki e, whika ua, whika tolu me wawau. Ko whakafonga whika ulaki e mo whika ua me haapai. Pa ko tonga tapu e whika ulaki e, ua tolu whakatatau pe ke he toko lahi koe kau whiri. Pa ko moni whako eua mo niwa o toko taha pe ia. Kako lula fua ko ia, ko lula fua whainga taa ia pa pau te candidate. Because you're going to try to fool ai vai whanua kātoa. Kātoa, koi. Ke te whainga ke corrupt, o te whainga ke whainga approach ke whainga fua te kolosi no ke whare area. Ka whakatūtā maki a kono tofi o iki, he toi whaingo fua nge halaia ki loto. He papau te ala pegita maki tau mua pe ia ki he lerei pe gogoto ki wāhenga. O whaingo fua e te hangita mio i holo. Ke whaingo fua e te huu ko ki loto. Kia te au, o mo oni e lau ia koe, e toko tahakona e nei whakatala norka koe. E mahino ange kau kantitei lerei, he taime koko uri whaka katoa i nau tolu. O whiri whakalu fua koe ki tau pe, koe ala ia ai wahwhanua koe ia. O to'o mai nau kautama lerei taha koe, ke o whakafofonga i nau tolu. O tau hao toka ka manga wha, o tau lene whele a whaiririu wha politikare ia me he wāwhe hunga fulu. Paka konga failure anga whakakaukau, koe whiri whakawāhenga. That's part of a failure ko koe whai sistemi. Koe whiri whakawāhenga, pa to'o whakawāhenga mai pekau kantiteiti. O kua mai rewa interest whakawāhenga pe ia. Koe. Koe ke te o mai kau kantiteiti a koe he national level, ke o mai ke ngā wai whakalu fua whanua. Koe anga pe e so atu, kehe koe ai whiri whakawāhenga, mo e whiri whakalu fua.
e kei mauange pe ai kakai le rei ia. E taimi ala katoa mai vai fonua. O whiria whi toko tolu whakalukfua bea me wawa. Pahange pe ko lau, e ala hoko pe i a whi kanditeite toko tolu me tahanima. E ala to pe ia he whenga whiri pe heo alu katoa. Koi. Po ka whi toko tolu, toko ua pe ia pe toko tolu me tahaono. Po ka whi toko tolu me tahawha. Ko whainga skeo le ko, e taimi ko pe, tau whama opo opo ai, urawa rewa he kaka ia, o fua tau tau i he atato tonu. Pa whainga taa ke iaha networka ia. Pe whainga taa ke iaha whai kulupu ia. Ke nau ngāwe i toko si i pe ke whainga i hatama ke tō ki loto. Ia nau whainga o hinga. Koi. Taim ko kou fusi e koe ke wha ata. E whainga taa rewa ke hoko whangi mea ko ia e ki whanawhana whaka wāhenga pe ia ke ai pe tamakoe, whehi ai e tamakoe. Hingo whakatū tā maki a koe whiri whakawāhenga. Pako tui o si mahino ia ke kakai. Papai noho kakai o whakaukau whalerei ke tāri kon ko atu. So, ko konga lahi a koe ke fail e tau sistemi. Hea ko o atu whakafo i tui pe. Kau whakafofo ngā ia. Koe ke nau atu no tolu ma whai lau maari e ke langa whakaluk fua e whonua. Koloa peka nau tolu ia. Ke nau tauhi wā mai ko nau wāhenga, ke toi mao nau sea, ke toi hua. Tako ku kōwia kai tautou whakafoke te wāhenga ki loto. Ka mahui ngā whenea solo. Ka mata te ki whānau, mata hato moko puna. E anga whewhe ke tau totonge ni mangeau miliona kona whipango kona, whai koe i mea. Io tau tō mai tato ke manga whā, o ku mahuinga ke ua toi whanongo toko taha whiri ia ke whanawhana to ha hai, mono kau ngā api. Pe whanawhana to ha taha he kawatonga. O ku mahuinga ke tama whiri ia ke whakakaukau pe ia te ia. O fua tau mai ai e ne foi whiri. Koe taimi e koe hao e koe mooni. Ke te whanongo pe kita, ke mea koko whanawhana koe mohoto loto. Ka ua te whanong ke mea koko whanawhana mai me tawha aki. He koe ke fu mooni po mooni fu whanawhana e koe ia. Papau te whai pe kita e fua tau e te whiri e te whanong me mea koko whanawhana mohoto loto. E mao e kau whakafofonga le rei ia ke ho whakafofonga e wāhinga. Malo ki whalawe pe solo ko po mao lolo ai ta. Na hokarama. E don fa ko go tui mahalo ku o whamalo atau he whakatara no re ku ki whai he whiawhini. Te ko tui mahalo ku ta whiunga he whiawhini. Lama pe ke tuku ake ta proklama he whiawhini i whakaukau koni ku ke whaos mei aki. Ka te toki hoko atu i he wike kahau. Tō whako te aha mea ke loto ke whama apo ke aipe te ta whiunga i te. Tu eo solo malo si mautai mi ia. Mau ke show mai pe ko o si tā vai a pe ia ngā USBTO. Me awari si pe hoa taha hoa e ua. Po sa pa te ke po moni te tāna ko koe whi palpare. Ma nei ke whai ha mohe ia. Pe po ko ia au. Koe fua huwhi whokia e whakataha. Aku lahing pe taim he taimi mo he leret ko ni ai ku hoha ke he SPTO mo te whakakau pe ke he campaign ni po e anga whe ha whai ha ngahi ngā ue ke haua toi ke he loto whare o wapau tahani ma ke ngahi whakatangitangi ma ngai whakatala no ta whai ke ni ke nau tuange maha whainga maari e mai motuan ko motuan ni whoki ko si no fo pe mo nau tolu i wawauni. Koi. Talu pe ku si foki mai. Mau no fo pe heni. Mau fe tau laki pe mo palo pare matandau. Koe ka hau whakatai mi eni koe. Koe kamata heni o whaka osi pe heni. Pe ofa pe whanongo mai kakai. O tuang mawhainga maari. Kako monu ke me ani. O whi mau pe ke koutuhi koe tapo kama koni solo ofa pe tokoni.
ki he whenga kono whai. Pako Koe. whamalo o lahet ka koe sol. O ke maui. Ke tokon mai ke motuani ke whahokot pe ta pōkalama I he wike kotoa. Malo abita. Whamalo atu e tomwha, malo abito e mau whainga maari ta lava lere mai ta polokalama ta au ki mui. O whakau pe mahare au ki konga loto te ta mohe lotonga ta polokalama ka koe ni ta lava o kenu mai pe ta polokalama o au. Peka ke au pa te ova ko ngā ke au ngā hu mai e kau ta maa whanongo he polokalama ka kai. Ko whi whakamalo foki ki he le tio koni walwal pon taha. Ko ngā ko tui ko ngā he polokalama ko toa ku o atu. Ka wai ho polokalama o ku hanga he le teo walwal pon taha, le teo kakai o toi replay ia I he taimi aho I he nau polokalama ko tui ko le teo ka ku wau atu peo au ki wawau. Ki ngā hi loto whare ki nau tolu ko ke nau lawa whanongo I ta polokalama he YouTube, pe ko Facebook, o ku iai pe ia whainga taimi ke nau lawa peo au ki a whanongo ai. O ku lava he replay ko whahe walwal pon taha. O whakaau atu he nau reti o ke nau whanongo ai I ha wheitu upe nau whee whanongo ai. Ka ku whamalo atu he lava e ta programa. Malo apu te mo tala mono atu tom wha. O whātu kata toki hoko atu he wika hau. Malo solo, o whātu. Koe. Whamalo atu e kainga. E lava ke mo kau mai he programa. Tala noa pe mai candidate whika nima. O wawau taha nima. Tom wha paia. Programa en hono nima ma o atu koe ni. Ma whamalo atu koe lava ke mo kei mui mai ngai polokalama ona mo miss out te polokalama ko ngā ngai talanoa mahu inga koe ni ngai analyze o loloto whai tom wha ke ngai issue kun whai talanoa te ke toi mahino ange I taim ko ke whanongo ai ki he ngai polokalama ka mo whawhe ki mo dole taim tatau pe he whef pure lulu wika hau taim I hoko ai fitu mahu toi pe hawi ke ua pe tolu ka tau wau ke whiri ka ku whawhe atu ke mo kau mai pe ka mo po uria tau toki hoko atu I he wike ka hau.